Na nome di Tata, di Dio e del Spirito Santo, gracia del Signore Gesù Cristo, amor di Dio stata, e comunione del Spirito Santo sia con vos. Buona noche, mi hermana in Cristo, e buon bini nella celebrazione di Santo Sacrificio di Misa. Rumanang istimalaga nos confessanos pikanan panos por celebrar na un manera digno el misterio ng sagrado de nos fe. Mita confessar na Diyos Todopoderoso e delante de tu aquí presente, kumia peca masya tanto, pa pensamento y palabra, pa lo que me hace queda sin hacen, pa mi culpa, pa mi gran culpa, que se me taruga. E boso merumanang deresa pami na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por musla-nos misericordia, perdonar-nos pikanan, e hiba-nos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Láganos reza. Señor, nos Dios, bota sempre papia con nos, pa medyo di buyong, e di senyal ng di tempong. Abre nos corazón pabo palabra, ilaganos plameng, tur kamindang, pasina nos bira más y más, único otro y cubo. Pa medio de Jesucristo buyong nos Señor, quien de como Dios te viva y reina cubo, de unidad de Espíritu Santo, dentro siglo di siglo nang. Amen. Lectura for di prome carta di San Pablo na Cristianang di Corinte. Rumangnang, tabong conocí que reina inmoralidad cerca vosso, anto un tipo de inmoralidad asina bajo, cubo nota haya ni cerca pagano ng mes. Un di boso ta drumi kuso mes madrasa. Anto boso ta sinti boso machakos. Nota raw boso mester Atene, e ora ei boso lo a expulsa e sun ku a comete e acto ei for di memei di boso. Aunque mi nota personalmente cerca boso, de espíritu sí mi está presente. Anto como si fuera mi está presente, ya mi a sentencia es un que actúa asina. Kermen, ora boso reuni, a mi lo ta junto con boso de espíritu y poder de nuestro Señor Jesús también lo tei junto con boso. Na el momento ei, de nombre de nuestro Señor Jesús, Mester entregar el hombre na Satanás. Asina su culpa lo queda destruir, pero su espíritu lo haya salvación ribadía di Señor. Vosso bromamento no ta bon. ¿Acaso vosso no sa que un tiki yist ta pone gente e mansa reis? Pesei tira e yist bieu di pica a fo, pa boso por bira pan trajado de mansa novo sin yeast. En verdad, boso ta manera e pan sin yeast que ta come durante fiesta de Pesach pa sobra Cristo nos lamchi de Pesach a queda sacrificar. Laganos anto celebranos fiesta de Pesach sin e yeast bieu aden, sin e yeast de pica y maldad, pero e pan sin yeast, pan de pureza y verdad. Palabra de Dios. El refrán de nos salmo está, Señor, bota justo, guíame. Señor, bota justo, guíame.
Bonota Dios que te gusta nada malo. Bo no quiere maldad de bo presencia. Bo vista no quiere mira arrogancia. Bo te odia malhechornan. Señor, bo te justo, guíame. Es nan que te saca mentira, bo te acaba kunan. Señor, ten asco de gente violente y de tur ganador. Señor, bota justo, guíame. Es un que esconde cerca bo, ta contento. Lo canta siempre con alegría. Sí, protejanan panan canta bo gloria. Nan que te estima bo nombre y que lo goza pa bo motivo. Señor, bota justo, guíame. Aleluya, 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 aleluya. Abre mi huevo, Señor, para mi mira tur maravilla di bolei. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Riba on otro día sabra, Jesús sabay isnowang, iasinyam ihendinang. Deng isnowang, tabating on homber, kusumang dretse mangkaron. Ifariseo ng idoktor ng dileng, tabata wak Jesus, pamira sa itakura unhendim, riba dya sabra, paya algo pa ako se DJ. Jesus ko tabata sa, kikunang tabata pensang, abisa ihumber, lantabay para meme, ihumber alantabay para. Jesus abisa ihendinang, mike puntraboso, kikuta permiti, riba jasabra, hasibong op hasi malo. Salva vida di un gente of acaso mata un gente. Jesus adray wak nang turi iabisa ihumber rek bumang ihumber rek sumang isumang abirabong atrobeng. Ihindi nang abira furioso. Ia comienza a discutir que kunang pora hasi ku Jesus. Rumanang palabra de Señor. Bonotsi meromanang den Cristo. Rumanang den nos Evangelium abinotsi. Isa kita on de preguntenang ko hopibiyahan. Hindi nang di antes tempo de Nosso Jesucristo a diskuti, no? To kisah kita undi so instansya na kuno sa lesa tende ding Evangelio, no? So ding Santo di Santa Escritura. Kiko ni Mr. Hasi dia di Diasabra. Promikotorkos Jesus me sabisa ko Diasabra ta wordo traha, no? Pa hende, no hende pa jasabra. Poda que nos pormira ko, Jesus apone mas atensyon, mas importansya na hende na lugar di obserbasyon, di regulasyon ng presepto ng tokante jasabra. Tapi simapo di ake promeko ilahasi, ilakura hindi humber aki,
nos pariparang ko doktor ng delay, i-fariseo ng tabating mal fe kaba, tukante no Señor Jesucristo. Pasay ng apurba, no, ng tamira ko, sa Kiko Jesus luhasi, dia sabra. No sa masyabong ko fariseo ng doktor ng delay, ng apone hopi importansya, no, na regulasyon ng di sabra. Mas importansya te ko kumpara ko ijes mandamento nang. Korda ko unja domingo mabisa ko no sa kumisa ko solamente jes mandamento nang. Matempo de no Señor Jesucristo. Mas que Dios abisa ko nos no kita nada pwede jes mandamento nang aki o nos no por pone arriba, no? Pone nada arriba tampoco. Fariseo ng doktor ng delay a multiplika, a extende, jes mandamento ng aki. Teasa ng ayega na saisheng diestres, regulasyon i presepto nang. Undi nang tapat dia sabra, hindi nang no Mr. Hasi praktikamente nada, no? Ni patraha, ni pakura. Pese ora Jesus akura, hindi aking ila viula, no? Regla ng di jasabra. Pasobra ila kura hindi sa nasyon taon trabaho, paswe ila trahat tambi. So akibra kisira duas regulasyonang di jasabra. Pise nang tapuni atensyon lo kay Jesus lo hasi. Tapi Jesus sabisa ng kikota permiti durante jasabra. Hasyon kos bong o hasyon kos malom. Salva hendim o laga hindi muri. Panang mirang lo kay Jesus sa hasim elakura hindi humber aki. Rumanang tedia di awe noon otro forma of manera nos tasigi emisong senaryo. Tingal guninos ko tapuni mas atensyon o ta konose nostre leyon manera ipareseo ng doktor ng delay amira nang kisa susta pensa ko panos pasigim imandamento nang no pakumpli ko nang na manera superficial, manera, por ejemplo, asistir ng santo sacrificio de misa, recibir Santa Comunión, isa kita suficiente padrenta reino de Dios. Ma'am, pa Jesus, isa kinota suficiente. Elabisa ko nos mister, kana untiki mas largo, untiki mas profundo, pasobra lo kita importante tano sinceridad y honestidad también. Ilabisa tambi ko kikunos Mr. Hasi. Lagaon hindi. Umuri riba kaya panos nuestro banos panos por asiste. Santo Sacrificio Misa ulaga y Santo Sacrificio de Misa un rato y pone atensyon na hindi kuting Mr. Dinos Yudansa. Pisela bisa pasalbaut hindi, palagaon hindi, muri, riba, kaya. Pa Jesus, reliyon, no solamente un observamento, no seguimiento de mandamento de Dios. Ma pa Jesus, un reliyon, ta mas kun amor y perdón de Dios. Nos mister po ni mas atensyon, mas importansya na amor pakunos rumanang, especialmente isnang kuta deng necesidad. Rumanang isa kita undi payo ng di fariseo ng idoktor ng delay. Nang apuni mas atensyon, pais ng mas superficial na lugar pa praktika, lo kita in verdad y corazón,
delay ku Diyos aduna pa kadaon dinos. Tapi say na final Jesus sa bisa, dia sabra no tawodo traha, no? Dia hindi nang obserbay say. Ano sta mas importante ko ilay o presepto ng di dia sabra. Laganos tur laan taparang pa intercession ng rumanang lagano sa labay so Kristong kendi a santifica dia di Señor pa bienestar di un itur rezando. Jesucristo, ribadia di Señor bo acura e gente mancarón y cura-nos enfermedad tanto na alma como na curpa, oh Señor. Nós da pedibo escucha-nos. Jesucristo, bo abisa e hombre mancarón, rec boman y sumang acura, abre-nos coração y cura-nos falta de amor, oh Señor. Nós da pedibo escucha-nos. Jesucristo, e doutor nan de lei e fariseu nan tabata busca algo para acusá-lo. Ajuda-nos de não acusar injustamente nos prójimo, ó Senhor. Nós te pedimos, escucha-nos. Jesucristo, porque para tur gente ta salvar, hala cerca bo tur defunto, ó Senhor. Nós te pedimos, escucha-nos. Senhor Jesus, boa santifica dia de sabra para o pueblo judío e dia de domingo para o pueblo novo. Para nós bienestar, santifica todo dia de nos vida, para nós servimos continuamente, ave e todo dia. Amém.